حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا على ذكر سلسلة برنامج مرحبا. لبت أخونا أختم نركاتي روغا فترمندا مفدا دندولغا ورغنا بيفلونغ هتوغا وفده سوال مي ಹಾಸ್ವೆ ಕಂಬಡುವ ವಗುತ್ತವಗ ಅಮಲು ಕುರಾಣಿ ಕೊಂಗೊತಕತ್ತೋ ಅದೆ ಹಾಸ್ವೆ ಕಂಬಡುವ ವಗುತ್ತವಗ ಅಳೋಣ್ಮೆಂಗೆ ಅಮಲ್ತ ಬಹಟ್ಟಂ ವಿ ಗೊಯ್ ಮ್ಯಾವೆಗೆಂವ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ವಣಿ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿವ್ವಫ್ ಅಳೋಣ್ಮೆಂಗೆ ದಿರಿಯುಳುಮುಗೆ ಹುರಿಹ ಅಮಲ್ತಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಅಳೋಣ್ಮೆಂಗ್ ಬಹಟ್ಟಂ ಜೇನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ತರಹಾಗೆ ತೆರೆಗ ಎಗೊತುಂ ಮಿಫದ ದಂಡಿವಳೆಗ್ಗ ಅಳೋಣ್ಮೆಂಗ್ ಅಮಲು ಕುರಂವಿ ಗೊತ್ತ ಬಲಾ ಹಿಂದುಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಕಮಕ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲನ್ ಜೆಹನಿ ಕದೋ ಗದರಂಗ್ ಈಮಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಮಿಂವರು ಫುಳ ರುಹು ನಬತೆ ಅಖುಂ ಮಿ ಕಾಯಿನಾತುಗ ಹಿಂಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆವೆ ಸಿಂಗನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಮಿಂವರು ಫುಳು ಕದೋ ಗದರುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಎಹಂ ವೀಮ ಕದೋ ಗದರ ರುಹುಮಕಿ ಅಳೋಣ್ಮೆಂಗ್ ಎಮಚ್ಚಂಗ್ ಈಮಾಂ ವಾಂಜೆಹೆ ಈಮಾಂ ಕಮ್ಗೆ ರುಕುಂತವ ತೆರೆನ್ ರುಕುನೆ Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravafawe qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana kalega fanu vidal washe alamena Allah subhanahu wa ta'ala minwaru kurevi kame menuvi nujehenete e ilaho ki alamena ehi tere wadigemwa ilahe ade lobete akhun alonmenna mifada dandiwaluga kureven goin anek kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ngemburi rujuave alonmenge faafatakun ekkibave taubavun ginakurun Allah subhanahu wa ta'ala ki ogavanta ilah e ilah ki mistaunge halatu mola denodigem wa ilah e ilah ki mistaunge macha rahmanta rahmanwanta ilah ehen kamun lote akhun alonmenge faafataka alonmen i'tirafe alonmenge faafatakun ekkibave Allah subhanahu wa ta'ala ge hazurata rujuave tauba umaki alonmenge hittaka finikame libigen dane kame hame fadan mifada dandiwalegga alonmenna kureven goin anek kamaki alonmen Allah subhanahu wa ta'ala ginaginan handumako e ilahu dhikru kurun Allah subhanahu wa ta'ala handuma kurumuga menuvi hagigi hingama jomennuwe e ilahu wahi kuravvafawe ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub hittawge hamajehum wani man Allah handuma kurumuge lobetakhun man nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kame bodo wadagen finama ekalege fanu namadan awase wadagannawa kamuga ariwavegembe hama fadan vabarun guguri jehum fada halatawga man nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kiwwafawa tasbihata waridu fave hemwe man nutana waswe kambodu komme dandiwalegga alonmen Allah subhanahu wa ta'ala handumako e ilahu dhikru kurmaki alonmenge hittaka finikame libigen dane kame hama yakko hitamata fillawa alonmenge kambodu unta fillewunge di dua kurmaki alonmenge machange kame mu'minunge hatiyaraki dua ehem wima man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatum warid wefawa dua takkiya alonmenge hittakan hamajum devunge di dua kurmaki vis mifada dandiwalegga kuredane kame sunnatun sabit wefawa duata henduna haviruge duatoge terega sefada duata gimenigende ehem wima alonmen duako dhikruko alonmenge amalta deenuge matiga sabitu kurumaki alonmenna mifada haaskama kambodunta kurimatiwa dandiwaltoga kureven huri amalta uteren bayek kankan haza subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.